دەمباش ji her jinekê re ku bi xewneke keskişiyar dibe, ji her destekî re ku kulîlkekê diçîne û ji her dilê ku bawer dike ku jîngeh melemeya yekem e. Di bernameya jin û jîngehê de em di rêwîtiyeke hişmendî û bedewiyê de biwerine, da ku em bê hevrek fiş bikin ka gavên biçûk çawa dikarin cîhaneke paqijtir û xweşiktir cudahiyeke mezin çê bikin. Ev dem û hemû çaxên we xweş bin guhdar û şopînerên Star FM. Ez Diyala Elî borim bi xelekeke nû ji programa Jin û Jîngeh. Di xeleka me ya vê hefteyê de em ê qala mijara çandiniyê bikin. Em bihêvîne ku em demeke xweş bi hev re derbas bikin. Ev bername hatiye amadekirin û pêşkêşkirin bi hevkariya komeleyeke ziyên keskiya jîngehî her wiha radyoya Star FM. Hûn li kê derê dimînin hûn dikarin li ser radyoya Star FMê me guhdarî bikin. Anha fermoser nûça. Komîna ciwanan a ekolojî bi hevkariya şaredariya giştiya tibqayê kampanyeke paqijî ya berfere hildar xistin. Ciwanan diyar kirin ku armanca wan pêşxistina çanda dilxwaziyê ya ji bo paqijkirina derdor û xwezayê ye. Kampanyê kolan û rêyên sereke yên navçeya yekem ya bajêr girtin navxwe. Bi dehan ciwan û jinên ciwan dilxwazî kirin ku bermahiyên plastîk kom bikin, çop û axê kom bikin û kolanan paqij bikin. Piştre jî gelek nişte cihên kantonê bejdar bûn û spasiya xwe ji bo vê destpêşxeriya bi piştgiriya ciwanan anîn ziman. Di dawiyê de endamên komîna ciwanên ekolojî diyar kirin ku wê ev pêngava wan li navça û bajarên din dewam bike. Demsala çandina genim û ceh li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dest pê kiriye. Cotkarên herêmê tovên xwe bin ax dikin. Lê daxwaza piştgiriyê ji rêveberiya xwe ser dixwazin. Cotkar Mario ji gundê Sêgirayê Dirbêsiyê dibêje, rewşa çandiniyê sal bi sal xerabtir dibe. Pêdivî bi piştgiriyê heye, wekî mazot û tov. Tov û dermanên ku derbasî herêmê dibin sextene. Komîteya çandiniyê eşkere kir ku dê plan sala xwe de bêtirî 4 milyon donum erd qeyd kiriye. Ji bo alîkariya cotkaran komîte sîstemeka elektronîk ava kiriye da ku belavkirina mazotê birêk û pêk bibe. Lêbelê di 3 salên dawî de berhema genim ji 1 milyon tonê de ketiya 128,000 tonan. Evrêjeya kêmbûyî dihêle ku cotkar bi xem bin ka îsal dê çawa derbas bibe. بله گهدارن هجا، گهدارن دلال، گهدارن رادیو استار اف ام شخوان همه میوانه گرتیه دست میوانه مجی نالین یوسف عیسایا اند زیاره چاندنیه و ده درباره ام ببیجن مجاره چاندنیه بتواهی دا هن آگاهیه زیده بده ما و بیتر رونیه لسر چاندنیه لحرمه جمره بکه دما تخوش به ما مستان نالین كم خوش تشعبا شوائي هبي دارم تراش خير الحمد لله صابي دركي باشون صابي تميت باش بما مستشخوا مجهود دارا راجدا ديار صابي قالك سباس سپاس خوش مجگوه دارن راجی دا دیار کرن و گو خلقا میابی هفتیه لسر چاندنیه بگشتیه و ام ببیجن او شواز یانجی ریبازین آفدانی ده حریم آمده و جورین چاندنه داره و او مجارن ام بجن بتواهی بچاندنیه و گریدایه جبر ویه که جراسی مخوص ام بیتر آگاهیه جدا بستینن د درباره و مجاره هادا پرسمایه که مین مامستا نالین لگوری تا لگوری نرینا تا چه فرق جداهید نابینا ام ببیجن چاندنیا بری ده هیا و یا نها ده هیا راستی چندنیا بری تبیش 10 سال 15 سال و ویدمی گله گوهرتن نکتیه دا یعنی هر آلات زراعتی او آلاتن تبیش چطورین چندن او انواعان يعني قنمة جاية تشتري محصولات عطرية
بقوليات شخو مزارعي جو بيشكتي بوش عردي خو حج عردي خو بكي دورا خو زراعي جي طبقيني يعني صالك جنم تشني صالك نسكات تشني صالك شوف دهلي صالك كموني تشنيش بو عردي خو راحت بكي درباري يعني بيش زراعة بري كم سالة ونها أو زراعة بلكي نكي آلات زراعي تحديث كتبه وانا وكت بيش دراسي حديث تركتنا تركتوري حديث تركتنا يعني هنكي كاري مزارعة رحتي كريدة يعني زراعة أو زراعة بري كم سالة وكنها أو زراعة نفس أنواع الجمعة عندن هنكي بزرنا انه درباسي منطقي بون بحكمه يعني وضعي سوري وقهرتنا كتيدا وبري دولتي يق بزريت قدم عندن هر كم صالة او بزربون وصالة زي تالي هناك بزري جنمي تركي درباسي منطقي بون او قهرتن جيكا تزيرعاتي دا ناخد بيجي قهرتنا كولو زيادة نينا نقبا زراعتا نها وبري كم صالة حتى 10-15 صالة جي و20 صالة جي هر او زراعتا هناك يو كم قوتيتا أصنافي جنما درباسبون أصنافي بامبو درباسبون أصنافي خضرة أصنافي حجين درباسون نخوات فرق دداي بيجي قلك نكت يدا شو لو بيبا بله ما مستنالين نها ما مستنالين نارينا تدا عم ببيجن درباس كرن يعني بريا كليكي تدا ديار كرن جي أفخالها قلكي كرن براستي درباس كرنا جوري دن يعني جوري ام ببیجن شین کاهیا بیج دارا به بو هری ماما بگو هستنا وانا که بو هری ماما یا جو چاندنا جورین جور به جور ین داران و شین کاهیان ده هری میدا ده نرینا تدا چاوا دبینی تشتک ارینیا یا انجلینیا راستی خاص چاندنا دارا و شينكاي زي بيقولوا باشا برجو منطقة وتبعي جهاني تبدأ نفس المنطقة مي شمال شرق سوريا تبدأ جهاني قالكي تغيرات مناخ تبوا جبر كربونات زي دبوا أكسجينات كيم بوا جبر معملي زي دبونا جبر سياري زي دبونا جبر تلوثات زي دبوا يعني كم صالي ذي حربا سوري حراقي قدرتنا كافية وبيئتي كامل بغيرين يعني مواصفاتي بيها كامل هاتنا غيران يجبروا له حتى باراني ما غيرين دما بارانا غيري يعني في بينا من أسب تشوتكم إمي ما ظن اشتغلين تقولا قطفات الدواء يشفنبو جباراني نكاري بون راجنة يعني وكا فيدامي هيبان هادها مش نكاري من قطفا خوي الدواء يبنبو راجنة جباراني باراني بايزيد هاتن أو باران تاف خير بون مش عردي غريزة عردي كات وعرض باقش تقول جوتكار عرض خود جوتم وجد چاند إنها نينا يعني إنها باران دكي عباد وازدها ويكي ويان تيان ناي أفهمو سببا تغيرا مناخ تغيرا مناخ جيش بر أوزونا وثقبي أوزونا وتلوثات زي دبو يعني حلا هري باش تبيجي دار بخيش بو في تلوثات كي زراعة دارات زراعة دارا وچاندنيا زيدا شبر دارو او زراعة كربوني دبي اكسجيني دبي شبوت هنكي بغير يعني روشا مناخ وهواي يعني حلا هري باشو تبكي زراعة دارا ويا هري مهم مصادر تلوث يجي تدوف بكذي يعني وقت بيجي معملك دخاناي قالك ازي الزام بكم قالك دار الدورا خبتشينه يعني ازبري انها مقوتي وزيسد بيجي موكا حرقه امرك واقعه تمجبوري يعني بما زوجي نابي ببنزين نابي بنفط نابي بس تكاري حلك جديد واجبار بكي داراب تشين الدورا خو روكي جوجا قراشنا وحرقه جي بيكون درسا ابوك غابك هاتو الزام بكي بدارا يعني ويقل كيف باشوي يعني ارجي حلك باشا جبوا حرق بيك